Tilabay mo. iPhone o Xiaomi? iPhone la. Paano balbalin lang ng susilpim? Basta, maningnang tamanad arap na sugo wala la si rin. Ta arawin ni biyahe, Mars, nanang mo pa Jason, undaran titan. Pinanang mo pa na tilugan ng to. No, malagya bas or balagya bas. Ita nga. Tilak kay pamasay manaya. On Mars, kung paano mambibilaya anak ko. Kakasi mo iyay, manugang ko no bilang. Babe! Iditid manaya may analod luto awa. Timaya pa ni matudwiting. Tilak ko manaya may pamasay. Tani, apurado lang lubod trabaho. Duga natin 200. Thank you. Taklame. Mars, watang tani. Tani, paunlala. Mami, Balitaan mo ka. ano pa iluluto ko na ulam? Walalay hinalak ng ti. Mandibila mo o walay mamasanto. Tanong kung dakakliso bumbunton silpon. Idanda mo or iiterto. Unpi ito. Talanti Mars. Inta makakalakal ya manugang ko ay. Insan luko ng Jason labat. Ay agak mo umpayaga. Aman, katulantin aantaon ko. Sige na sirin Mars, tani. Sige na, nanagom ko lamay, baaw, at tikla mo. 8 hours later. Mga salaw na ba? Di man ay, panduman tayo. Panchichismisan da laman na ay, Dakal at tupot da. Si Paratan, ta sumangalon ko'y bibilda, at inkachismusa da. Ari kaulo yung tagarita. Si Minda tan si Mirilo. Babagadan ulay biik. O sugar mami. Iwasan nyo laratan. Nanaksaw na ka trabaho. Ay, babe. Ay, lami babaga ka. Gisi iraya. Ya chismosa. Daan mo anak ay. Ni Man, lusubuntura mo. An, banong si asawam. Ay, nitan maglay. Masisibag ira. Akin, ato akawa. Si Karara ti chismosa. Si Karara yung sudot. Baga malabas ito Akin na batik ka ay. Bati ka, ta. Yung sinanda na barang. Agi, mo ta batik ka na ako. Untan, so kabibilay daratan. Narag kumon, so bibibil da, disangida. Pwedeng ka chismosa da. Agi, maniribis na kasi ka. Manahay pa ka mo. Ipinawak magano.
ni maniray ni. Masibag gira. Ganito. Pagkatagay sa asumi, sander. Tuda, kumanto eh. Rar! Larag ko mo, so bibibilyo. Me, kangan nyo eh. Me. Akin? Anto gawa yun eh? Ang mo ibabaga man anako. Taon larag subibil min amin.